Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayin sama na akabgantan sa makampat oras bandingan nagyang kutua mga rarad o bid'ah ikutaw ad inggalabak mismo sang kutua bid'ah. Anto na yung mga rarad yan. Anto na yung mga resulta o di ikang galabak utaw sa bid'ah. So kataya so paganay ang mga raradiyan. Paganay ron, anna amalahu mardud. So galabak yan na ditarimaan. Inon to. Ay sabab pa yun katarimaan na mialo sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa din sang galabak adi padsang kutwa galabak kami ati ko Rasulullah sallallahu nasabnar adi tarimaan. Ay sabab yan na sabab sang kutwa kaya pakaliw yan sa iko sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginanid yun katarimaan na duang kanya na kaya adi galabak sa bid'ah. Amay ka waydeng ka aya ni atakaw na mapya aya ni atakaw na bubaya ka sangkot din ka di ka panuno at anak wallah o di na bubaya ka ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakagi di buterim anang kutwa galabak ka sa sangkot ka bubaloy niyan ada lilian sangkot kiyang galabak angon na nagusupa ka o sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so agamatan na kompleto. Ini kailangan batan ng pamaguman. Ikadua na tuhjabu anhu at-tawbatu hatta yaqla an bid'atihi. Dinian kailay kananangan kainang ka agyang kutua kapakaptawbat yan. Sabab sa agyang utanian ni kang galabag sa bid'ah simba apimba bagu ay ni pamaguman yan kuwag matan ng Islam na dinian maiinang ka ubas kanyan makapitubat punsang kutwa galabagyan abida kagi aya panarimayan na simba ugain na pagilena gyang kutwa dinyan ingalabakan asimba na supaka o sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyuto isabab pa lagdu miya kargan sa pangilalayan yan agyang kutwa kapakapitubat yan kapakapembelingan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala taman sa dinyan na kinipu ka sa mi pagawa agyang kanan agalabak asimba inosak tanong so mga simba tanong na langon tanong iimpidan da asimba penggulo lan tanong penggalabakan tanong inunta nakatawan tanong adan akapapasudan yan sa iko Quran uri na sa iko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padpan na mga raradyan na la yaridu ala hawdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mialo sa iko hadith Bukhari, sa mga tao adi inggagalabak sa bid'a na amay ato ko masa pumakay naman no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga umatian as kanyan mismo penduag sang kutwa baso sa kapakay naman yan sang kutwa lawasig Muhammad hawdun Nabi sallallahu alaihi wasallam na sanyan mismo penduagon na amay kaindugyan sa giyang kutwa tao ang kutwa baso na badin pagpakawatan ng kutwa tao sa kapkawa niyan sang kutwa baso baon din pagkaawat ang kutwa manusia na makagiro sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rab ummati kahit nang ko sumatakan inuira na ya di kakawa ang kaya baso inuira na ya di kaino mang kaya baso at tigo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigo Allah subhanahu wa ta'ala kay Muhammad din kakatawan suping galabakiran ay nimbabagwiran ko agama ko subhanallah ngayon niya to paduto sa mga rarad o mga tao at inggalabak sa bid'a amay ito na pakalini ansiran mambusang kuto mga tao apakainom sang kuto hawdun Nabi sallallahu alaihi wasallam o gaid na amay kakaw aniran ng kutwa paginom niran na diirambu kakawa kabasiran nun kaawat na aya sabab akap kaawatiran nun nakagigiyong kutwa kaya pagawatawatiran ko sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaaya pinggalabakiran nagyang kutwa simba adang galabak ko Rasulullah na gusto mga sahaba radiyallahu anhum nagyutoy kaya awatiran sa giyong kutwa hawdun Nabi sallallahu alaihi wasallam ikapat na annahu yadkhulu fi idadil qailina ala Allah bila ilm mataan agyang kaya manusia di inggalabak sa bid'a na kapag iko mga tao di niyan ipakambukagan sa Allah di makataros sa ilmo kana ba puong ko Quran na kana ba puong ko hadith kana ba adna kitutumpo ko no agama na ipapaguman yang ko agama na miyak kalala ini adusa ataquluna ala Allah bighair ilm ayakala ini adusa at tigong mga ulama na mas mala ini adusa adi sukapan ako to kagi sabab sa sukapan ako to na sa kanya so
kisagindaan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, o di nakakuha ka sa pangintunan sa ikusalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala, o ginaging mo ta, katiruan ka ko ilmo, umamanti pada na puong ko Islam, puong ko Quran, puong ko hadith, na mas malao to adusa kabukagan kay gitu. So gitu din kaya pakambukagatan ko Quran, kaya pakambukagatan ko hadith, amay kagumiraw tanong gyang kay asimba na pinggal ba kayo mga sahaba, pinggal ba kayo Rasulullah sa sayni sa Quran, ug na ilain tabu na de apakaasal agyang kanan agalabak ka na kapad kagi pagariakan adi inggalabak sa bira sa agyang kuta mga tao di mapakambukag su Allah, di niya di mapakambukag su Rasulullah, di niya di mapakambukag su Islam. Pananggidaan tanwanan, pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala adna rarade si iko pitanggis an kita no, kaantano kaimpidi sulangwa simbatano si iko Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan na ma-review nga apa ginawang kapagariakan si iko lang wadinggad inggalabak na simba ino mga day. Anto na mga day pakaasalagyan kay asimba adi ko di inggalabakan. Adin mga day pakaasalyan, adin mga day hadithian, adin mga daya kaya ang galabak ko ng Rasulullah na gusto mga sahaba. Ikadua, na umato na kaad na kaya ang galabak ko ng Nabi na gusto mga sahaba, na panaman na maring kay ayam niya to na kaadalil, nagyang kuto mabagar adalil, mabagar hadith. O po na yung mato na nagyang kuto malubay hadith, o di nagyang kuto pimbala na hadith, na kapad ka sa gyang kuto, di kang galabak o tao sa kadusta. Ay gyang kuto mimbala sa hadith, na dalawan o to inimbukag, ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na may benda gyutoy din kan iming bulalan ang hadith na kapad kapan sa gyang kutadusan yan. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.